Mwiriwe mwese bakunze kudukurikira. Turagira ngo tubifurize amahoro y'Imana mwese aho muherereye hatandukanye. Abandi mwaramutse namwe umunsi mwiza. Abo bugorovye nanone nabo turabifuriza ijoro ryiza. Kuko duhora tugarutse gukora ikiganiro mu biganiro dufite bivuga ku mateka y'intumwa. Twabasezeranije ko tuzabibagezaho amateka yazo ko ari 12. Twamaze kuganira bimwe byaratambutse bibiri. Ubu rero turakomeje tuja mu bandi. Ariko rero ndifuza kubibutsa gukora subscribe, commentaire ndetse na share na like. Mu by'ukuri uzaba uduteye inkunga, uzaba ugize neza. Wowe ugeze kuri chaîne yacu bwa mbere bikore. Nawe wamaze kwikora gerageza usharinge maze iyi nkuru izagere ku bantu bose. Cyakoze bifite inyungu cyane. Na amateka wenda utaruzi umenye, hari undi nawe utayazi ukeneye kuyamenya. Ni ngombwa ko twuzuzanya muri ubwo buryo. Ndabizi neza ko muzabikora kandi tubahaye agaciro cyane. Turabubaha, turabakunda, ndacu twabaha, ariko turekonesa cyane cyo mwakoze cyo gukomeza kubana natwe no kudusapotinga. Uyu munsi rero turagira ngo tuganire intumwa zibiri. Ndaganira intumwa zibiri. Twarangije zibiri zivukana, ariko twakoze ibiganiro bibiri. Ariko uyu munsi ndifuza kuganira kuri babiri, ariko bombi mbaganireho mu kiganiro kimwe. Byari zose ntibiba nka biriya nagiye mpina cyane, n'izindi nzahina. Ariko Yohana ndaba nkugazuraho gato, ni nawe mvuga cyane. Mwene se ndavugaho cyane urupfu rwe. N'intego yo kuvuga cyane ku ntumwa. Mateka menshi yanditse muri Bibiliya, ariko urupfu rwabo ntiruzarusobanuka neza. Rero niho nashatse gusobanura. Ndaza kuvuga ku ntumwa zibiri rero, Yohana na Yakobo. Yohana na Yakobo ni abavandimwe, baravukana. Niba warategereye ikiganiro ca mbere twakoze tuganira ku bavukana n'abitiranwa n'urutonde rwabo, ibyo narabivuze ko Yohana avukana na Yakobo. Aba bombi rero ni bene Zebedayo, niko se yitwaga. Nyina yitwaga Salome. Salome wigeze muza musoma, wigeze gusaba Yesu aramwinginga ngo nyabuna abahungu be bombi ngo umwe azamwicare iburyo undi azamwicare ibumoso. We yarajanishije mu yindi sanse y'ubwami abayuda bumvaga bagiye kuronka. Afite ahandi yarajanishije cyane. Yesu aramubwira ati byose inju bigena rero, byose bigenwa na data uwo mu ijuru. Ico bagihuriyeho cyo kuvukana, bagahurira ku ijambo ryo guhamagarwa, bagahurira ku mirimo bahozemo batarahamagarwa. Bombi bahoze ari abarobyi. Basanze se ari umurobyi Zebedayo, na se wa Zebedayo yari umurobyi. Noneho bari bafite bo n'amakampani menshi cyane y'uburobyi. Bagiraga abakozi benshi, bari abakire, bari babayeho neza pe, kuko bagiraga amashami hirya no hino akora uwo murimo. Nabo niwo bakoraga, bari barawigiye, bari barawutojwe, bari bawuzi mu buryo bwose. Ariko rero bitaba umuhamagaro bakuwe mu kuroba amafi
bahinduka abo kuroba abantu. Aba bagabo bombi bafite amateka yihariye, ni inkingi zikomeye mu itorero ry'intumwa no mu buzima bwabo. Bafite ibintu nza kugaragaza bihariyeho bikomeye cyane. Bombi bari mu bana afunze Yesu yakundaga, yagiraga bugufi: Petero, Yakobo, Yohana. Tiyumva? Ariko ibyo bihariyeho cyane si ibyo nenda kuvuga, ndaza kubikwereka ahandi. Ndarakomeza ndabibutsa ko ibiganiro byacu tugiye kuzajya tubikorera mu nzu, kuko inimbeho yatangiye muri Canada gukorera ikiganiro hanze, c'est un peu difficile. Ubwo rero ibiganiro byacu muri iki gihe cyose tugiye kuja muri hiver tuzajya tubikorera mu nzu. Tuzagerageza gutegura aho dukorera haba ahantu hasa neza, ku buryo amajwi abageraho neza ndetse n'ishusho ubutumwa buze bubageraho nta nkomyi. Ako nakari gaciyemo, ariko nari ngarutse mvuga ko aba bagabo bombi bafite ibintu bihariye bitangaje bikomeye cyane, kandi ni abagabo mu ntumwa usete de pilier, bari inkingi zikomeye, inkingi zubakiweho. Turaza kubyumva muri parikuru yabo no mu rupfu rwabo ibyo bashobora kuba bihariyeho. Reka mbere kuri Yohana. Nababwiye ko ari we ngunda wa mbere mu ntumwa, Petero akaza ku ruhande rwa kabiri, ariko ngunda uyu Yohana. Uyu Yohana rero muri Bibiliya haba ba Yohana benshi. Muri Bibiliya haba ba Yohana benshi. Haba witwa Yohana umubatiza, umwe muzamwumva waje ateguriza Yesu avuga ngo nimugorore inzira aho azaca, je ndijwi ry'urangururira mu butayu, inyuma yanje hari undi uzaza, umunsi amubona arababwira ngo nguyu uwo nababwiye ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Afite ngo ubushobozi bunini ku buryo ngo sinemerewe no gupfundura imishumi y'inkweto ze. Arababwira ngo uyu yahozeho kera. Uwo ni Yohana umwe. Yohana wa kabiri ni uwitwa Yohana Mariko. Yohana wahimbwe Mariko. Mariko namuvuzeho ku mwihariko, amateka ye nayo mbonye uburyo nozo yavugaho, ariko nababwiye ko watari muntu umwe. Ariko rero nawe yitwaga Yohana. Undi muntu wa gatatu ni uyu Yohana mwene Zebedayo. Yohana ariko ufite irindi zina rikomeye ukwiye kwibazaho, bikwiye kugutera amatsiko, n'abantu benshi baza bibazaho, riba muri Bibiliya, ariko benshi ntibibaza ngo pourquoi, ntibitere question et des questions. Pourquoi ça? Pourquoi c'est non? Ngo babe bashaka kudekuvurire, guhishura, kwimba ngo bamenye izo mpamvu. Ndaziguha none. Kubera iki yitwa umwana afunze ukundwa? Mu bandi nta wundi witwa iryo zina. Abana afunze bari 12. Ariko kuki umwe yitwa ngo ni mwanafunzi mupendwa? Ni 12. Ariko umwe iryo zina riragaruka kenshi muri Bibiliya. Umwana afunze ukundwa, umwana afunze ukundwa, cyane cyane mu butumwa bwiza bwa Yohana. Impamvu yihishe inyuma y'iryo zina niyo ngira ngo mbanze ngo, kuko nakubwiye ko amateka yewe cyane nashizeho umwete kandi mukunda. Icyo rero ndagira ngo nkigufashe. Impamvu 6 zituma bivuga ko akundwa cyane, bituma Yesu amwita ngo ndagukunda. Niko Bibiliya nusonzoza ngo na wa mwana afunze Yesu yakundaga. Na Yesu araho yabatumye arababwira ngo mubwire fulani na mwana afunze mpendwa, na wa munyeshuri wa mwana afunze ukundwa ni Yohana. Hari akantu kamwe wo kwibaza n'intumwa ngo zakaza zigeraho zigashaka kumva nk'akantu ko gushaka tesuku, kuko Yesu yagiye avuga muri Yohana amagambo akomeye cyane, ningera ku rupfu rwe ndayavuga. Yesu yamukundaga mu buryo abandi bashakaga kuvuga tese kuki, dore n'amazina we asigaye amwita ngo n'umwana afunze akunda. Pourquoi? Twebwe ntadukunda. Ariko ndakwereka impamvu 6 zagaragazaga ko Yesu akunda Yohana n'impamvu y'iryo zina.
no kugira ngo yitwe iryo zina. Nizere ko nawe hari amagambo amwe wokuramo kugira ngo umenye urukundo ukundwa n'Imana, niba Imana igukunda. Ikintu cya mbere, Yohana niwe wari muto mu bandi mu myaka. Abandi bose bahamagawe ari abagabo bafite abagore, bafite abana, bafite imitungo, ariko we niwe wari umwana muto mu bandi. Bikekwe ko umwana muto rero no mu nzu niwe muzamushaka ngo kuja gukunda kurusha abandi, no kumuha keya cyane kubera ubuto bwe. Kubera sinsobanura ubuto, nutekereza niba uri umubyeyi, niba uri umusore, utekereza umwana muto kwaza afatwa mwanyu. Iyo ni impamvu ya mbere yatumaga yitwa ngo n'umwana afunze ukundwa. Yahamagawe afite imyaka 20, mu gihe hari abahamagawe bafite za 30 na za 40. Bamwe yabahamagaye ari abagabo bakuru bafite abagore n'abana, ariko yahamagawe avec 20 ans, très jeune. Yari akiri umusore w'umugenda, byumvikane ku imyaka 20 n'amahitamo mu nda ataramara kuyagira. Uwo n'umwana ugikeneye kurerwa. Rero umwana wemeye umuhamagaro nk'uwo yakagombye gutindwaho. Iyo ni impamvu imwe yo kumukunda. Impamvu ya kabiri, yagiraga umutima wiringira Yesu kurenza izindi ntumwa zose. Bikekwe tugaruke ku ijambo rivuga ngo umwana muzi ko umwana yiringira byose, yaniringira akiringira avuye inyuma. Iyo yoba impamvu ya mbere yo tuma dushaka kuvuga ko yagiraga umutima wiringira. Ariko ikindi cya kabiri ari naco cukuri, nuko we ibyo yari yarakurikiye yari abyiringiye buzira amashaka, buzira gushidikanya, buzira gutinya, buzira gusubira inyuma. Umutima umunsi akurikira Yesu nituza kumva uburyo yamukurikiye, yahagurutse une fois pour toutes, sans idée de retour. Nta gitekerezo cyo gusubira inyuma cyari kimurimo. Amaze kuwamuwa yaraje, kuko Yesu niwe wabonaga imitima yabo. Arandu amuzosoma muri Bibiliya, Yesu yarababwiye ngo noneho ngo mumaze kuba beza kubera ijambo nababwiye. Byendaga kuvuga iki? Yarashatse kubagaragariza ko yasomye imitima yabo, yagize ishusho itahoranaga. Rero bashika bose yagiye abasoma, agasoma Yuda, agasomo, imitima yabo arayibona. Noneho yasoma uwa Yohana, akabona uwa Yohana niwo wiringiye kuri nivo iri favorable kurenza abandi bose. Iyo ni impamvu ya kabiri. Icya gatatu, ngo yahoraga yifuza guhinduka nka Yesu. Urumva uwo mutima ni Yesu ugenzura. Abandi bose igihe Yesu yari mu mibabaro baramuhunze, igihe Yesu yari ko kwitwa benshi barahunze baranamwihakana. Ariko we ngo nubwo Yesu yari muri processus isa gutyo yo gutukwa, yo gusebya, we ngo umutima we ngo ugahora wifuza gusa na Yesu. Yesu ya checking imitima yabo, agasanga ni ufite umutima wujuje condition, umutima uvuga ngo cyamba ngasa na Yesu, cyamba ngasa no mwigisha. Iyo ngo ikaba impamvu ya gatatu ivuga ko yakundwaga cyane kurenza abandi. Impamvu ya kane, ngo yahoraga iruhande rwa Yesu. Ntiyigeze ava iruhande rwa Yesu, ku buryo n'igihe Yesu yicaye ngo ntiyifuzaga ko hari umuntu ubicara hagati. Akaza kegerana na Yesu, biza bigerwa bavuga ngo akamuryama mu gituza, akamuhindukirana akamureba mu maso, aha yumva amagambo ahayigisha, akamukurikira, akamutegera, amuri iruhande, ku buryo atifuza ko hari ijambo na rimwe ryomucika. De toute façon yagombaga kuba interesa n'amagambo Yesu, n'amagambo yose Yesu avuga. Ibi bikamusunikira kutaja kure nawe, bikamusunikira guhora ari iruhande rwa Yesu, agahora amureba, amuryamye mu gituza, akabyiga n'abandi ati mwe ngabigira bimureke nje mwegerere bwonza mwumva neza. Iyi ni impamvu igihe cyose umuntu ashaka kukwigiraho ntawe utamugira umukunzi.
impamvu ya gatanu ngo yahoraga yigisha iby'urukundo rwa data wa twese. Niwe wagaragaje urukundo rw'Imana muri Bibiliya. Ni nawe wanditse ijambo riza rivugwa ngo ni rikuru muri Bibiliya. Ijambo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Imana yarakunze ngo imare gukunda irengeza n'impano. Iyo mpano ngo n'umwana wayo w'ikinege. Donc nizo nyigisho yibandagaho. Nusoma ibitabo bitanu yanditse ibitabo bitanu, ico naco nkigera. Yanditse igitabo cy'ibyahishuwe, yandika urwandiko rwa mbere rwa Yohana, yandika urwandiko rwa kabiri rwa Yohana, yandika urwandiko rwa gatatu rwa Yohana, yandika n'injiri ya Yohana. Yanditse ibitabo bitanu. Uyu mugabo rero iyo ngo ni mpamvu muri ibyo bitabo nubisoma, narabisomye nawe ubisoma, uzasanga higanjemo urukundo rwa data wa twese. Iyi mpamvu no mu nyigisho Yesu yarigishaga agihari, ariko n'abakabumva mu bitaramo barigishaga. Rimwe akaza n'abatuma bati ni mugende, namwe ni mugende mube nk'abavuga hariya twumva. Ngo igihe cyose we yagiraga icyo avuga, il se base sur l'amour de Dieu. Yibandaga ce n'est que seulement par son amour, akagaruka ku rukundo rwa data. Ico naco gituma yitwa umwana afunze ukuntu. Niki nendaga kuvuga hangaha. Donc inyigisho nkuru ni ukwigisha urukundo twakunzwe. Ni ikintu gikomeye. Bon, tuje ku ya gatandatu. Icya gatandatu ngo cyatumaga yitwa umwana afunze ukundwa, ngo nuko ubwiza bwa data wa twese, ubwiza bw'Imana ngo bwahoraga bugaragara mu mico ye aho ari hose. Ubwo bwiza ngo bakabumusomamo, ubwo bwiza bakabumuvugaho, ubwo bwiza bakamububonaho, ubwo bwiza ngo bugahora bumurika mu mwijima. Aho ageze hose bakamwibwira. Kubera iki? Kubera iyo mpamvu. Izo ni impamvu zitandatu zitumira izina rya Yohana riza ryitwa ngo ni umwana afunze ukundwa. Uyu mugabo rero ni umugabo utangaje cyane. Kugira ngo yitwaye amazina, kugira ngo abe udasanzwe, uyu mugabo afite intambwe yateye 10 zikomeye zo kujana na Yesu. Ndazivuga nazo ntambwe 10 yateye. Urumva kwitwa iryo zina, kuzamurwa gutyo, kuvugwa gutyo, hari byinshi bya contribute. Ariko hari intambwe 10 atasigiriye Yesu. Il était avec lui partout, par là, par ici. Impande zose yabaga ari kumwe na Yesu. Hamwe mukaga abandi batinya kuja akajyayo, hamwe abandi bavuga ati no, ahandi turamukunda turamushigikiye, ariko hariya ntituri uwe ngo bakajana. Turagera naho tubona ko yajanye na Yesu ahantu hamwe wenyine, abandi bose basa n'abacogoye. Izo ntambwe rero intambwe ya mbere yateye ni umunsi asanga Yesu. Noneho yari kwaro yahoze ari umwigisha wa Yohana Umubatiza mbere. Yohana Umubatiza yagiraga abigishwa. Nimba muza mwumva ko abigishwa ba Yesu bigeze gusanga Yesu, baramubwira ati Yohana Umubatiza yigisha abigishwa be gusenga, none natwe tugigishe gusenga, natwe twigisha. Yagiraga abigishwa. Uyu Yohana rero yahoze ari umwigishwa mbere wa Yohana Umubatiza. Yohana mwene Zebedayo yahoze ari umwigishwa wa Yohana Umubatiza mbere yuko aba umwigishwa wa Yesu. Noneho umunsi umwe babatiza ahantu ari kumwe na Yohana, bariko babatiza Jekurwa, ntabwo nibeshe niko bimeze. Uzasoma uwo munsi muri Yohana igice cya mbere 35. Iyo nkuru mvuze ni hwiri. Noneho Yohana ngo aramubona, ngo amubona atungutse nk'ahari,
ngo amubona abwira abigishwa be n'abandi bari ku ruhande ati nimumurebe nguriya. Nibwo yavuze rya jambo naherewe, ngo arababwira ngo uriya mbabwiye nguriya niwe uje ukuraho ibyaha by'abari mu isi, ngo nguriya umwana w'intama w'Imana uje gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Il devrait être très attentif. Bagombaga kumva iryo jambo, kuko umwana w'intama, kuvuga umwana w'intama mu Bisiraheli haba mu isezerano rya kera, bwari uburyo bwo kuatira d'une manière extraordinaire, bwari uburyo bwo kubakaresa no kubahindura byorosha gafata imitekerereze yabo, kuko bari bazi icyo umwana w'intama wakoraga mu isezerano rya kera. Waratambukaga ugakuraho ibyaha. None akoresha terme kugira ngo bamwakire, bamwumve, bamwishimire, bumve n'umuntu udasanzwe. Ngo arababwira ngo nguriye umwana w'intama w'Imana. Ashiraho iryo jambo. Abandi bari abana b'intama comme mais lui yari umwana w'intama w'Imana. None ngo bumve umwana w'intama w'Imana. Bumva umwana w'intama bazi icyo ukora. None nyine arakigaragaza ngo ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kuko isi yari ifite ibyaha bategereje uzabikuraho. Baba interese baramusamarira, aratambuka. Ngo agende ijambo rizari intangaza intambwe ya mbere. Yohana n'undi ngo baravuga turiya mugabo nyamara ni mwiza, kandi guku Yohana dukubise urubando, nimba ari urubando avuzega amarenga, ntabwo tubaye satisfait. Dukurikira uyu mugabo, tuje kuba nk'abamuganiriza, tuje nk'abamwumva. Baragenda ngo bamare gushika rero baricarana. Bibiri zivuga ngo hari nka saa 10, ngo bama bamutaramira, baraganira ijoro riragenda, baraganira baramubaza bati bango tubwira ibiki, ngo baratarama. Bibiri zivuga ngo bageze igicuku hagati, bazani batahana ijoro. Intambwe ya mbere ni ngaho bavuze ngo tureke guhubuka, dushobora kuba bana tugahubuka, dushobora gukora ibintu bitari byo, bati tufata akanya tubanze tuje kumwumva, titugahubuke. Nico gituma zangingo nababwiye yari umuntu très sérieux, très malin, très pensant, umuntu vraiment uri mature. Ngo baragenda. Iyo ni intambwe ya mbere. Biririrwa Yesu gusa baratorera. Saa 10, saa 11, saa 1, saa 2, saa 3, saa 4, saa 5, saa 6, saa 7, saa 8 za nijoro. Bati turanyuzwe dutaha. Barataha. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Intambwe ya kabiri nibuwo Yesu yasubiye kubacaho bukeye arabahamagara muri Yohana igice cya mbere 19 murongo wa 20. Noneho intambwe ya kabiri no gutera intambwe yo guhamagarwa. Yemera kwitaba umuhamagaro, ariko umuhamagaro wico azi, umuhamagaro utari wo guhatwa, umuhamagaro utari wo guhubuka, umuhamagaro nyawo wujuje condition zo kwizera no kumenya agiye gukora, kuko bari baraye baganira. Iyo ni intambwe ya kabiri yateye, ni intambwe y'umuhamagaro. Intambwe ya gatatu uzabona muri Mariko bici 9 umurongo wa 2. Niyajamukanye na Yesu kuja gusenga. Umunsi Yesu arobanura batatu, Petro, Yakobo, Yohana, baja ku musozi gusenga. Byegereje bikomeye. Yesu ngo umunsi yakobwira ngo nimureke gusinzira, ariko ngo haba ibintu bikomeye uwo munsi. Ngo Yesu ahindukira mu maso yabo, ngo babone ubwiza butangaje. Ni uwo munsi babona Mose, babona Eliya, ngo barabamenya, ariko ngo bahe bamanuka batasha. Yesu ngo arababwira ngo bimwabonye ngo mubigire ibanga ntimuzabivuge, ngo kugeza umunsi umwana w'umuntu azazukira aya muzayakure mu muvuga ibintu byabaye, kuko ari abaye ibintu bitangaje ku musozi. Rero Yohana yarari aho hantu yateye iyo ntambwe muri batatu. Les 3 élus, batatu batoranijwe, bakorewe sélection, yararimo. Il a été aussi sélectionné parmi eux. Yababayemo abatoranijwe, donc badabizewe, yararimo. Umunsi Yesu aje kuzura agakobwa ka Yayiro bari kumwe, tigeze asigara. Donc hari ahantu hamwe byari bigoye. Yayiro yari umukuru w'isinagogi, donc hari ahantu hamwe kuja
ariko bari kumwe, bari bashoreranye. Iya gatanu, yigeze kujana na Yesu i Samariya. Uzabisome muri Luka 9:53 ugakomeza na Luka ibice 9 na Luka ibice 9:53 ukomezaho. Samariya hari nk'ahantu muri insecurity, kuko abayuda n'abasamariya ntibahuzaga, byari bibi. Abenshi bagatinya kujayo. Tujiriye abazotwikireyo, tujiriye bizotugendera gute? Atoya, twe ni mutureke turasigara. Iwe aravuga ngo sinoreka. Atera intambwe ajana na Yesu i Samariya. Indi ntambwe yateye, yaherekeje Yesu gusenga mu gashamba k'Igetsemane. Yesu ahababwira ati birakomeye, birancikanye, ubwoba buranije, abandi bahe batinya abandi. Iwabwira Yesu uti reka ndaguherekeza tuje gusenga. Ntambwe ya 6, ntambwe ya 7, mu bantu ba i Samariya, intumwa zimaze kwicwa, izindi zigira gutakarengane, barahuze baratatana. Bamwe baje i Samariya barimo Filipo arasenga, yemeza abantu, atuma i Yerusalemu ngo baze kubakira. Baje rero mu basabwe kuja kubakira, kwakira iyo delegation y'abantu bari bemeye i Samariya, benshi baratinya. Yohana yitoramo, navuga ati Yesu, ubwo wungutse abandiriye aje sinsigara, nanje nzojiriye, kangende uko bizoba bikubi Samariya, ariko reka ngende. Aje kijiji cyabaye i Samariya. Yohana ntiyigeze asigara, nawe yagiyeyo. Byumvikane ko uwo yari inkoramutima ya Yesu. 8, ntambwe yateye 8, yaherekeje Yesu mu rukiko. Yohana uzobisome muri Yohana 18:15-17. Yaherekeje Yesu mu rukiko. Petero yasigaye, Petero yahunze, Petero hayihakana Yesu. We yajanye na Yesu mu rukiko, aho Yesu yaciye yafa kwande rya joro ryose bari kumwe, tahantu na hamwe yasigaye. Yohana ndamukunda cyane. Ta munsi numwe yigeze asigara. Wumva ahantu hakomeye gutyo. Abandi ba Yohana ko ba Petero ko barihakana, bakama uburyo byari bikomeye bishaririye. Yohana kama ba Petero bakama bavuga ngo ntitumuzi n'ukuri. Ati ntitumuzi niko kuri, ntitumuzi. Situation yari yabaye mbi, ntawapfaga kubyemera. Ariko Yohana yarari kumwe na Yesu. Yohana yarashoreranye na Yesu. Yohana yari mu mwanya umwe na Yesu mu rukiko, ntiyigeze amusigirira. Niho naringeze 8, 9, yaherekeje Yesu ku musaraba. Yaherekeje Yesu ku musaraba. Yaherekeje Yesu ku musaraba. Barajana neza, awuhagarara munsi. Yesu yari kwamuraga avuga ngo mwana tazama mama, mama tazama mwana. Ahari tiyigeze n'umunota n'umwe asigirira Yesu. Bisome Yohana 19:26-27. Yohana uyu niwe wageze kumva ku gituro cha Yesu. Yesu amaze kuzuka mbere y'abandi bose. Abagore baraje basanga bifite uko byagenze. Yesu arabyerekana, babwira ngo nazutse, ariko ngo mugende mubwira abigishwa ndababanziriza i Galilaya. Babwira intumwa, bamwe biruka baje i Galilaya, ariko babiri ngo biruka baja ku gituro. Uwo ninde? Ni Yohana na Petero. Ariko Petero yari ashaje, we arananirwa. Urumva umusaza ndi wajana umusore, we ngo yamayirwa. Niwe wa mbere winjiye mumva, arunama, akunguta ibitambaro, arareba aho aravuga ngo ngaho umwami yararyamye, areba ku mutwe, areba mu maguru, aravuga ngo kuko Yesu yazutse, ntawe ukiri hano. Iyo nkuru ikwira mu isi yose. Uyu mugabo rero izo ntambwe yateye zirahagije ngo yitwe umwana afunzi ukundwa. Uyu Yohana rero yapfuye, niwe wapfuye bitandukanye n'izindi ntumwa.
izindi ntumwa zose zishwe n'inkota. Undi utarishwe n'inkota apfuye yiyahuye Yuda. Ntugara ko urupfu rwa Yuda nawe tuzomuvugaga, tuzomureka. Ariko Yohana niwe wapfuye wenyine, yishwe n'ubusaza. Yapfuye afite imyaka 100. Yapfuye afite imyaka 100. Hari ku ngoma y'umwami witwa ngo ni Nerva igihe yapfuye. Ariko yabanje guteswa n'umwami witwa ni Misiyani, aramugerageza ashaka kumwica. Niwe wamujanye ku karwa ka Patimo. Yari umwami w'umuroma mubi cyane, amujana ku karwa ka Patimo. Muzi uko yamutesherejeyo, biranga Imana iranga. Nababwiye ko yamutetse mu mavuta, bamuteka mu ngungura yuzuye amavuta, Imana iranga. Nababwiye ko bigeze kumutema n'umupanga, umupanga ucikamo kabiri, Imana iranga. Kubera ijambo Yesu yari yarabwiye abigishwa be, yari yarababwiye ngo uyu we novuga ngo abeho yobaho. Yesu ubwo yaravuze ngo uyu niwe wenyine utazapfa uko muzopfa, azopfa urupfu rusanzwe, we azopfa nk'intare umusaza, ariko we ntazicwa. Ni koko byabaye uko niko Yohana yarangije. Aratabaruka, arataha. Yarakoze umurimo neza, ari inyangamugayo, atarihakanye Yesu, ataraviririye Yesu ngo abe lashe. Yaramamaje Yesu, urukundo rw'Imana rukwiza hose, ubutumwa butugeraho. Uyu yabaye intwari mu ntwari zo kuvugwa. Rero nawe ndagusaba gukunda Yohana, uzakunde Yohana, usubire umukunde nguko mukunda, uzusoma. Yewe mfite byinshi no muvugaho, nahimye gusa kugira ngo tudatinda, ariko vraiment mukozi w'Imana, Imana ikomeze imugirire neza, tuzomusanga. Reka urupfu rwe murarwumvise ko yapfuye Yohana. Umuvandimwe Yakobo rero, Yakobo yapfuye muri 44, yishwe n'uwitwa Herode Agripa cyangwa Antipa, nimba ntibutse neza, niwe wamwishe. Yitwa ariwe wa mbere, yitwa Agripa wamwishe, ni Herode Agripa. Naringiye kwibesha kuko habagana ba Herode Antipa, ariko wamwishe ni Agripa, Herode Agripa niwe wa mbere wapfuye. Narimvuze ngo impfu zabo ziratangaje, bafite umwihariko. Umwe mwumvishije ko ari we wapfuye urupfu rwihariye, ntiyicwa, niwe wapfuye nyuma. Mu yandi magambo, niwe wapfuye nyuma, ariko apfa nyuma. We atishwe, baragaragaje kumwica biranga, arasaza, intege zirashira, energy irashira, puis il est parti. Ariko uyu nawe mwene se, uyu Yohana, uyu Yakobo, niwe wapfuye mbere mu ntumwa. Wambe umwami wamwishe namuvuze, amwica muciye igihanga, kuko yari amaze kwica Yohana umubatiza. Yica Yakobo nawe amuciye igihanga, nawe arataha. Nibwo yarangije kumwica, ashaka kuja kwica na Petero. Nimba muza mubisoma, ashaka kuja kwiyongeza ngo yice Petero, ariko babitorero ngo barihuza, baramusengera, marayika araza aramubohora Petero, arataha. Niki narimvuze ahangaha? Narimvuze ngo urupfu rwiwe n'urw'agatangaza, kuko ari we wa mbere wapfuye mu ntumwa, aremera. Abandi bapfuye nyuma muri za 60, abandi basubiye kumara imyaka 20, abandi 10 bakabona gupfa, abandi hafi 30, ariko we aremera, aharamagara ye kare, ariko azize umurimo w'Imana. Rero dushoje ikiganiro cyacu ku mateka y'intumwa zibiri, intumwa Yakobo n'umuvandimwe we Yohana. Nibyo bakoze, ni nuko bapfuye, barataha. Dufite devoir yo gukora nk'ibyo bakoze njewe nawe. Hanyuma rero kaba mbifurije amahoro y'Imana. Wowe utarakora subscribe wayikora, share na commentaire, turabibasaba. Sigaye aya mateka ntakibagirane. Ni kuri Pastor Gasore Rugaju. Murakoze, Imana ibaho umugisha.